Ko te reo Māori, te Māori o te mana Māori. The language is the heart and soul of being Māori. And it was for that reason that we really wanted to do what we could to assist in the revitalisation and resurgence of te reo rangatira. That is why Te Pūtaetanga o Te Waipounamu has been investing in the 8 kura around Te Waipounamu in an initiative called Te Reo Matatini me Te Pāngarau. I ahu mai tēnei kaupapa i roto i ngā tau e toru kua pahuri. I tīmata i roto i ngā kura e toru, engari i naenei kua horapa haere i roto i ngā kura e waru. Kia mau ki tō Māoritanga. That is the challenge that the 8 kura that we've been working with have asked us to take up. Those kura are Te Pā o Rākau Hautu, Te Kura Wakapumo, Haeta Community Campus, Te Kura Kaupapa Māori o Te Wānau Tahi, Te Kura Kaupapa Māori o Tuia Te Mātangi, Te Kura Kaupapa Māori o Otopoti, Te Warikura o Arawhenua, Te Pāwānanga. E rima o ēnei kura he kura kaupapa. Ko tahi te kaupapa reorua e noho ana i raro i tētahi kura aurake. E rua ngā kura motuhake, he Pāwānanga aua kura motuhake. Nō reira, he rereke ia te whakakitenga o ngā kura ki te kaupapa nei. He rereke te tirohanga ki te angitu anō hoki. Heoi, ko te ōritetanga ki te kaupapa nei, ko te whakahaere o te kaupapa. Ma te whānau anō hoki tēnei kaupapa e ārahi. He tirohanga Māori te tirohanga ki te kaupapa nei. We decided that we wanted to put forward an initiative around literacy and numeracy when we realised that across our wave commissioning entities, we weren't receiving applications about, for and with tamariki mokopuna. And so we thought, where better to go than to invest in Māori medium education, to invest in wānau most particularly, and to invest in the kaiako of those kura. We knew for many of our kura, for our wānau, for our tamariki mokopuna, a written narrative report wasn't necessarily going to extract the richness that we knew that would come from kōrero. And so we decided to create these digital stories to provide a platform for literacy to be flourishing in many realms, not just in about the counting of numbers or the retelling of stories in written form, but also to be able to put face to the expressions, the thoughts, the dreams of our wānau, our kura, our kaiako and our tamariki mokopuna about their aspirations for being the best that they can be. I puta mai te whakaro me pano nei te pūrongo i tēnei wāhanga. Hei whakātu ai, ahakoa te pēhitanga o te mate uruta me te whakarapopototanga o te whakaako ākanohi nei i tēnei wāhanga o te kaupapa. He nui tonu ngā hua I puta. For the reports that we asked our kura to provide us, we provided them with an option of 3 themes. Te kaupapa o te kura, what is the initiative that the kura aspired towards? The second theme was ngā hua me ngā wero o tēnei wāhanga o te pūrongo. That is the challenges, if you like, and the successes that the kura have experienced during this time. And thirdly, ko te pānga o te mate uruta ki te kaupapa, the impact of COVID-19 on the delivery of the program. Ahakoa I noho mohoao a Aotearoa mo ēnei wiki e waru I tino kitea ai he oranga mā te Māori mō te Māori. I kitea I te auahatanga o ngā kaiako kia haere tonu I te kaupapa ahakoa I te noho mohoao. I tūhono a upurangi ngā kaiako ki ngā whānau kia haere tonu ngā kaupapa pērā I te karakia me ngā himine kia whakapiki I te wairua o te whānau kia tau I te anipa anō hoki. Nā wairā I tīmata ki te whāngai etahi mahi, I tukuna I ngā kaiako etahi rauime ki ngā kāinga kia haere tonu I te kaupapa. I whakaritea karaihe tuihono
I tuku kai, I papa, puka puka, katoa ngā whakaaro tino Māori nei, kia hāpai ake I a rātou, I roto I taua wā. We also have involved, of course, the biggest players are our whānau. We have our kaiako, there's the tamariki mokopuna themselves, and from the point of view of Te Pūtaetanga o Te Waipounamu, we've been richly served by Ali O'Keefe, who's been our kura coordinator, and our own team, He Kairo Te Hai and Ivy Harper as well. Ko te painga o tēnei kaupapa ko te mana motuhake o te kaupapa nei. Kua hāngai ia te kura I tēnei kaupapa ki o rātou ake e hiahia, ki ngā kaupapa motuhake ki a rātou anō hoki. Kua kitea e au ko ngā kaupapa o te reo Matatini me te Pāngarau he tirohanga Māori, ko ngā akoranga he akoranga Māori. Pērā ki ngā kōrero o nehe, ngā pūrākau o te takiwā nei, ngā horopake e aro pū ana ki te kura. Ko tētahi atu o ngā hua, ko ngā wāhi ako. E hara I te mea ko ngā pātū e whā o te akomanga, te wāhi ako. E hara, kua puta atu ngā kura ki te taiao. Kia rongo, kia hongi, kia pā atu ki te taiao I ngā marae, I a tangaroa, katoa ngā kaupapa, he kaupapa Māori. Nō reira, he mea nui kia whakahokia te mana ki ngā whānau. Me urupaunumu atu kia rātou, hea o hiahia mō ana mata mō tō whānau. Kei a rātou ngā urupare, kei a rātou ngā rongoā, mā mātou rātou e tautoko kia tūtuki I aua hiahia I aua ana mata.